Khublepi baro shakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakong san mentaka sngi kilong 1 u convention cross na nongston ha Shillong. Pentip ke embos ban penbenano ya ke result SSLC arjar atusan hakasan taring. Shikuli siat usi RPF ya buat peileng ba kalebong han mendi pathar. Ban kaseng Samla maulai pelun ya Khubor PHE ban penkloy ke umdi hagilong ye. Ba mentang ini apai shiki Khubor ke bakambanya. Kino ya lambat ki dekot ke Indian Catholic Youth Movement Shillong Archdiocese Unit kila pediang burom da kajing kemen ya kajing 1 uding pna lempung ba ki Samla Convention Cross ha Shillong ha kano sngi lai tarik Iaiong ha yeng maniba ka Maria nong yarap ki Kristan lajum kra. Uni uding pna lumpung ki Samla ulami na Guwahati hakani katayo ulalet cha Jylla niam tura bat natura ulai yuk kejat ha Jylla niam nongston. Na nongston ulapoi top ha Jylla niam ba Shillong menta kasngi bat la pediang burom shong shit ya u reki Samla kani ka Jylla niam ba rengkat baru Archbishop Victor Lingdo ki Samla kentei bat chenrang. Uni uding pna lempung ba ki Samla un beteng ya kajing nyat lenti jong u ban jengo bat yuk kejat habaro khatsan tli ki Jylla niam ha kadong shat chate lammi ngi kari India. Un penkut kajing nyat lenti ha Kohima ha kajaka ban long ka lempung ba ki Samla ha ka arpuh nyau hadu laipo tarik jeliu mentahi usnem. Reverend Padar John MSFS ula batai benia ya kajing temu jo kajing ya lenti uni uding pna lempung ba ki Samla habaro khatsan tli ki Jylla niam jong kani kathan. Northeastern Regional Commission, Indian Catholic Women Northeast. Thank you, Mr. the Vice President, and all of you dear Exco of Iaiong, and also in particular, thank you, Your Grace, for your support, and also the DYD, Father Generis, also the ADYD, Father Cyrus, and all of you dear young people. Your presence here means a lot, for in Christ everything is possible, and without Christ nothing is possible. We, in view of the upcoming 5th Regional Youth Convention, which is to be held in Kohima at Meghalaya Christian Cathedral from 27th of June through 30th of June. So in view of that, the preparation has been taking the convention crows to all the 15 dioceses. The northeastern region is consisting of 15 dioceses. So we began the very first journey from the Archdiocese of Guwahati on 9th of March. And today, this very diocese is the 10th diocese that the regional youth convention crows has arrived to. Yesterday it was in Knoxville Diocese, therefore yesterday it was in Tura Diocese, and we could see the thronging of the young people towards the crows to pray and let the powerful graces and blessings be descending upon the young people. And when you pray, when we young people pray, whom Jesus loved, for he is so young to receive the young with all of heart, he listens to each one of us. This is the convention crows. There is pilgrim crows, there is youth crows, there is jubilee crows. Convention crows is what is now with us, and this convention crows reminds us of then Holy Father Pope John Paul II in the year 1983 and 1984. 1983 he opened the holy door of the holy year of redemption, and in the year 83 he closed the holy
This World Youth Day cross should be carried by you young people. And that is exactly resembling, that is exactly showing and telling us that this cross needs to be carried. My dear young people, at the conclusion of the holy year, I entrust you the very sign of this Jubilee year, the cross of Christ. Carry it throughout the world as a symbol of Christ's love for humanity, and announce to everyone that only in death and resurrection of Christ can we find salvation. Ka Meghalaya Board of School Education Embos kalapan bena bakatarik ban penmi ya ka result jangka exam secondary school leaving certificate SSLC kandai hakasan tarik Iaiong hajar pusang. Ya kane lapentip da Director Accreditation and Controller of Examination DR lalu hakasingi pale. Ya ka result booklet bapura laban download na ka website jangka Embos www.embos.in. Lapentip ba kanumdan ka jingwat ya ka result ha office ka Embos tura lani Shillong. Ya ki result laban yo na kini ki website harum. www.embos.in, www.embosresults.in, www.megresults.nic.in. Hakamit artarik Iaiong hakapor khat wei shiteng baji. Ki pulit bat ki CRPF kat ba kidang syong pahara harut surok ya kasnong bendi pathar. Hakmat kadukan Pushpa Cloth Store kawai kakali kabadon yu number AS01AM7750 kadang wan da kabab penhersted bar unongnya ulatmu banrat bat teliat ya kita ki pulit bat CRPF. Habak yu iya kani kajingma kilakan riak syarut bat laj na kajing mensau bat jingyap. Lakataru unongnya ula persang biang ban teliat ya ki. Ban yada yalade uwe CRPF ula tensa ya uwe ukuli haka suloi AK bat ula siat sebak shikuli ubala pei lengba ya kalebong ubasyong hakmat. Unongnya ula lait na kajing mensau. Lakemi kini ki arngut bat ya uta uba mensau uba kerteng unyo bat NR Marak arpu prasnam kerta uba nasionong thapa da renci PS Rezubel Para North Garo Hills. Ka kerteng uta unongnya akalong sengrem ar Marak na kaju hi kasnong. Lakit ya uni uba mensau shamen di pathar PHC ban yo ya kajing sumar. Habala eksamen ya kini arngut la syam bakilabu ad jabhor bat bun teli ki bitor kiat ki bala teli ki dan hakata kakali. Ki pulit kidang toket ya kani kajingja. Namar kajing suki jang katanat PHE ban pendep ya ka project water house connection ban penpoi ya ka umdi syaki tliu yeng jogi shnong hamaulai town dorbar. Nakaliang kinong ya lam juga seng Samla maulai pelun. Hakalai tarik Iaiong kilalet ya kundu ya Chief Engineer PHE ba RS Nongbri halor kaneka man. Hadin kajinga kundu ya Chief Engineer Presiden ka seng Samla Samuel Biam ulaong. Kane kamat kadai kabaki nong maulai hijuut bah pat kadai ru kajingdan kam bakongsan man kalong yeng. Chief Engineer ula kular ban shim kia ya kaneka kam rengkat kiwe bat ki officer jang kaneka tenat. Bat ula pentip ru da kabaong kani kakam kade kabahe bat kabakhia amla banchule hakdak dan lupa pembahasan pautam te nakal katno tamli nong sok stam te gini gidi benta ka bangi la de so se i ban nakal yang jong iru isu tho e kani benta basian ya sesim khia ya kani kakam te ka kawai pat lo sawai pat ka benta kalong ba habili ba kani jingli ya kani pai lu ko mulai ni iba kita dan kita taki barang sate tinggal stres bahaya kene ke bentarung yang bakani ke kam ke selongtang ke frame ke ba ipoi senur tinggal stres bahaya kene ke bentar long ba ngila tuat jumut ni iba ngila kelir ka iga pelong ya kene dei la dap itu ingin magi tip tu di ulan jong ke phase 3 dan dei la kadai kana ke phase 3 jong ke gerta selong kana ro ke banwan ko nanti ne ko mau plak kampat sim la poison snuru nakaliang jong iru yong ba iya kani ke bentaru insa sim khia ka ba sian insa kin sale ya ka testing ya kani anda bata kini ki pai khana berlap ya hanu gidan ke jing bakla hanu gidan ke jing duna balada dan kam menang extend susu ru ya kata ke bentaru nakaliang jong i ila obat sim khia barsakui perlu bentangan itu ipi kasno mulai ngilang dan bak plak gidan ya ka GGM scheme
pi kadang ko Shillong banta kini ki sau snong ani thui pi kadang kwar ko thlong ka mauyong rem kini ki khmil ti bha ban urlong no kloi ka pi ka jing trai ka te kam kani ka GTM scheme te kani ka kam hadut mataru kadang supi bha kani ka ya kani ru ani thui pi kinong snong tila persngo bha saka seng ya kani ka bentaru rek ai ka pasutana kalong ba nakaliang jong ki dar barsnong jong kini ki sau snong kata ko bang oi pi mene kini ru kla shu kya bha ka stat no kani kam na mata ka jing dong kam ki pai ba snong te nakaliang jong iru ila persngo na mar bang ila yo kompli nakaliang jong ki pai nak snong jaga tu godong kathai tinggal ada persngo ya ECE ya kani ka bentar ba in perstat ba in kentu ya kani ka company bahkan tracker bahkan perstat ya kontrak kam ke jong i kena ba kin put nolong no ya kani ka jong angnut jong ki pai ba namar kani ka scheme yo desi ka don ka jemput katar kani ka jong du nong yo pai ba te henry na kata kata long ni stress ya i ba in sim khai kani kare ko bosu kana namar nang ai kuble ya ki dar barsnong jong ki sausnong ki ba sim khai lang ya kani kam ba nakaliang jong iru ngila ada persngo so i ba nakaliang jong ECE ila ada ong ba in sakhat meeting sian ya new company ba un perstat ya kani ka kam khanang ba pun urlong no ikta ka jong angnut jong ki pai ba nak snong jong tu godong ka thai ke jong i te ta kani ka benta ka ba khrau e ka ba su thu ko umbi ka ka benta ka ba kong san jong wei pu wei ka long yeng jong wei pu wei brio te kani ka basic necessities ka ba angi wei pu wei man ka singi dan kap te de hello kani ka nong rem ngi wan na benta ka jong e jong ki pai ba snong jong i hadir bang yo e complain nomor ila diru i fear se ka ta problem te de hello ta ka nong rem na ka liang ka seng ngi wan ban ko ngoni kendo i ba na ka ba e ka sutra kolong ban ka liang isi ila ong ba inomla ban le state e kani ka kam ka ba kham slam ba ka kham juat te insa pentir emission ya kani insa kan simpor kumba sibrala ni arna le ka ka de kapor ngin yesha ya kata mangila aplas lam ba ni kan kam ba kam bot orlong na bata kan ni ka jing angnut jagi pai ba nak so so ka snam bola tetangkan ni hin ka liang jongi ba ya kani ka jing mani kendu jongi kam kut tangkat ni ngin sapha ya kani ka sithi ka jongi sa UMLA badan borom jongi ba price tarwal mar penyang kumju ru su MDC badan borom jongi ba ba edison kharum noi ba kumju ru sekini ki nong yang stong ki rang ba stong nagi dong ba pher ki ba kendo ya kani ka jing e ka ba ki pai ba nak song song terus bola tetangkan ni hin ka liang ka jongi ka bangiwan nak ta ka tin kam ba Kador barsnong wapung skur is Jante Hills hakasan tarik Iaiong kilaya kendu yo member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ban penpau ya kajing persya ban seng ya ka coke factory hatlu kure wa tong tiang ka bahab hakasnong mukhep East Jante Hills district. Habayakran Shakilat Pathai Khubor hadin kajingwan ya kendu ya member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Dr. GH Chermang. Wahechnong ka wapung skur ba pi dekhar ulaong. Kum kasnong ka yeng scam hakanong rem ban amsha ban shna ya ka coke factory hakate ka jaka. Shu uba pi dekhar ulayathu ban nakaliang ka MSPCB kalakular ban net jurep biang ya kate ka jaka ban lap don em kilau kentang hajan kate ka jaka ban shna coke factory. Nakaliang wahechnong ulapan pau kidan kilau kentang hakate ka jaka kabala sumar menta palat nri posnam. Shu uba pi dekhar ulapan pau ya kajing lengo kumno ka MPSCB ka ajing menjur bantay consent to establish claim ke NOC nakador barsno. Kami ni pi. Tonggi takana yang idawan ya sport. Ong ile one sport new via du clutch nong mo. Tonggi wa idayo gawi clearance now DFO. Wa onggi thot da declare wa item mklo ini. Tang dayo ba pi nin ha video wa de sakhi. Wa to ha tu po to clutch nong. Reserve force yang gador barsno pusko. Man penlengok ga ile. Kami dong song hawat ada one gas spot mendam yo. Wa tong tiang le mo kana hajan itu. Man go kier ya. Ko wa I kam dor basnong. Nyafsi bhai ni kam. I kam dor basnong im eladi wo wan dagwi wan gi chnong wo tu klar po po sanungi. Wan le he. Wan nim tau kamagi expa. Im kami ada spa. Ila do ikara do le andre ito yo gi jing chat jing nang wo paka. Lada em cook factory nga opi te gedeng prau clutch nong wada pesan yo hat na do wari maja I hadu kan ni tan yo iso sakhi wa yo wada he gi ikmen ni
man siang suki yo il er pengat chenong chetau denai tei dau I ka modor bas nong ya ga wadabu I wadi maja im kwa penwer man gele ke jing suk dani ke jing nang jing chai ke jing kemen ya ke pateng bi yong I ladum tu ladut nin yo det wan ni imet la duty ba itu sport im cha yo nu wan pin si dore tu tau em ha jan klu chenong I la re yoi ke jing ba kle to wa chenong mu khep wo dalo yong ile ka jwa wele ka dalo ume jing tv wo pa ye ile ka po jwa ro o tiba u to mu khep u pung score review pot sam jing skit o to ti u kamu dalo chai I dor ba chenong de em ka mete ka plan ni pi kamu dor ba chenong pung score kamu snya fina yo ya wan yo pa yesli henry u dalo o habba kle ni kam hab juba ule hab eu wa ga gchti chaki u weng no wa ga ni ga NOC wa eu lengba ilaka klam ga jing tip me majan nong man piu ga jing le ken snap u ye igo pung score ladam kwa di wa po ilaka yo mi isa lam nam kam wa te ko bo hai akperu sa ladas nam kam wa te ko bo apcem yungu bo sa jwa nong I walal ti das nyaw mat ya jing ya adu kan nun dang walai di khangit le dang snyaw itu semua em ga than hajan yung I klo da yong lut di yung bru makat wa erong gila da chana ba wa dom da yong te I makat wa chias ni do ile manda em da ko khana phi kamnu ong dia da per lut te kam te u dalo hi dong lai chemi step yo jing to police ni ha weng no wa ya ni ga NOC wa eu leng ba ile ka u ha chnong yung khep le u le ha weng da yo binin wa da ginong chnong yung khep le da percha gi le wa samen hom ngom tu nam ta to ele di hom ngom tu mungkin no ite yeu tang ha perkat yeu bona lang ha perkat ye I painong chnong yung I lani yung ibi to perkat do I biang I yap gibi ho kan to chinu ho I kamada hikai gi ha wasian ni I ya ginu gi paramarjan to ya maya ginu walle I khamtam ngamni ko ban pen thmai bat pen bahaya ka rukom thep kam bat ban bot bet yaki kendon thep kam ha ka MPSC ka sorkar Jylla ka lathong ya ka committee ha ka jingalam uba F khar kongor IAS bat langut ki dekhot bakan thup ya uba Cyril Viding do IAS u Professor David R Simle bat u Deputy Secretary Personnel and AR Department kani ka committee ha ka lai tarik Iaiong ka khot ikinong yalam ka KSU ban aya ka jing mud ya ka rukom pen kala ya ka jing trekam ka MPSC u chairman jong ka KSU Education Monitoring Cell Samla Ruben Najar bat armut ki khot ka seng kila ya kundu ya kani ka committee hadian kani ka jing yalang u Samla Ruben ulaong ka seng kala dep ban ai jing mud ka sorkar nadu kisnam ba menshwa bat ki ju ki point lawan ra sha kani ka committee ki bakot hadu arphautali yakini ki arphautali layatai iwe pa iwe ka committee ka lapdiang yaki jing ai jingmut kin sapha sha ka sorkar bat ka sorkar kan sa thau yaki an kumnu ban pen kala bat ban pen thamai ya ka MPSC house nam baladap ka KSU kala penlong ya ka jing khi ka bayade ba ka rukom thep kam ka MPSC namar ka don ka jingle thurmur ha ka jing thungkam pelat chuan kong ya ka jaga khubor jongka ba kinu ki ba don kanu ka suggestion ba dun phaya ke MPSC bikin tho shkan committee bat ka por bat nakaliang ka sengru nila ai kiju ki suggestion ki ju ki mat ki bangila dawa na ka sarkar bangila ai bikin asami po konrot samaru atau ka por badan ka session ki apot ki mat jing dawa nakaliang ka seng bat ka minta skiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki apot ki mat jing dawa jongka seng menne ka jingelang nilai discuss iwi point nakaliang joko committee kira shim ya borok ki suggestion ni kita kimat ki bagi ai ni but kinsa aya kata recommendation sak po ka sarkar bat ka sarkar onda layo kata recommendation kan sa thawi ti an ban kumnu ban pen kala ban pen thmaya ka MPSC ini di tangi jingstang ba ni hap petru ba ki nakaliang ka committee kan sa khot ki ki pat ba ki bala ai ki suggestion ki jongki kumnu ban pen pha lo kan benta but onda la ada bio lukti borok suggestion kin sa la ban wan kanu ka point ba ki la ban le ya kata ka benta kabat khamtam ni ya kren ru halor kan ka committee ba kumbingi ya kini kisni ni kwa ban pen pha ya ka MPSC
menta ngila don hakalenti ban penpha ban penthamai ke MPC Henry ngi iru aki ni kis benai ki baladep kisnan ki baladep bikila mi kini ki recruitment board ki bapia ni ka jingmi jongka medical recruitment board ki education recruitment board baki bala pen mi daka Jylla Meghalaya te kini ki recruitment board menta kumangi hi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban tungkam tungjam menta lara borok ki department ki don la ka jong recruitment board tekan mentoyu ini bangin penthmaya ka MPSC tingi la ikran hlo te mat ruba kani ka recommendations ka bami na po kani ka committee ke dei ban pentrikam ru sekitu ki recruitment board namar kumba pi kini ki recruitment board menta monu bapet ki ki brio ki badan nakatu ko jugo department aba ki brio badan hatu department ki recruit ki cut advertisement ki penrung kam tekamut ki kadon kala pendon kata ka jingla Shillong plus nangka bakam don kanu ka rules kam don kanu regulation ni kini lihat benai balada PE ke bajai staff nurse aba ka medical recruitment board kipen mi ka result ki declare ka result ar license hadin balada beli result ka mi ki bun ki jikulma aba ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala ale dekan recruitment board Henry ondang ila epet sani bahaya kata ni wat janai ni bakam don kanu rules regulation te kamu kanu ka board kan terikam bakam don kanu rules regulation ya kam la patha bi ki doctors ki doktor kin pej ya kin pej kin nongpang kin ya kam jong ni kin pej ya kata ka kam tungjam terdau ni don kam bah kini ki recruitment board ni don kam ki beri ke belong specialist Bosco ya ka an ki Bosco kunu ka proses ban tungkam tungjam kanang ba kanu kam long ka bedko Hadin lai tayo bakasnong riwyang kalakhang ya karkhana Shakambari Ferroalloy Private Limited kabadon hakani kasnong kibor penya ya kani karkhana hakajan made artarik Iaiong kilakhot jingalang hapdeng kinong shnong bat kibor penya jaka karkhana banyak kren penbet halor kajing shakhang ya kani karkhana nadu ka khatlai tarik leber ar hajar ar phosan handrai kani ka jingalang kamsham lalong ka basaiso namarba ka dor bar shnong ka kwa panyakran bat pensngau yaki mat jingdawa hautrai karkhana ubaki tip kumu narish goyal ubala ban shimrai da kinong trei ki bawan hakaserngeu kum kitrai hakani ka jingalang lawan mi khmat ika karkhana do arun jen uwe na kitrai jong kani ka karkhana lembat katu kat ni kinong trei Uba W yau pnyau sordar karuwiang habakran syakilat patai Khubor ulaong. Kimat kiba kador bar shnong kala dawa nakate ka karkhana ki kentup ban penyo eka sub center rengkat ki doktor kajaka puli haka shnong ka umbam umdi haman ki thliu yeng jong ka shnong ban thungkam thungjam hakani ka karkhana rengkat ki jingtho ki basai ban le khoi ki saudong saukun ban pen biang ki jaka penlang jabo bami nakani ka karkhana Karbana kaliang jong arun jen haka jinga kren bat kinong thok Khubor ulaong kimat jingdawa ka syong kiba ka karkhana kalayakut nadu kipor jong ka jing sngap pat ba kilong kiba kongsan ula kerpa di kibor shnong ban ailat ban pleno e ka karkhana knang ban yo alat ban pentrekam me kimat balayate bat ki haka por bala sedang yakani ka karkhana u arun ulaong lada kibor shnong kidang pen ban se ban khang no yakani ka karkhana bat enmi no sendon nakani ka jaka kisuang bangin sakle te ya kataro ngin HP chi nak juga bawa sinong hebede ka poin ka baarung la dawa ka bede bat ka ani ka puli ka puthi namar pusno bo thau jingi padon wat ka we ka school ru te nak jui ka sinong la dawa nak company ba ka de ban bu ru ya ki school apo ka sungjongin ba bangi sim jing ki khon jongi menta baro ka bangi fa school nya fa shabar juga sinor yang ka bala ta sha ya ka jung sep jong ki kimi ki pa baro kam ta me kisnong ka thau Teka poin ke balai ru ke jindawa ke jungi nak kene ka company ba kene penbiang yaki umbam umdi ban penyo maman lak truying kumbang iyo berabora ka skim JJM ru penyo yangi umbam umdi tu kumta nak jungi ga snorung i dawa company ba kene penpoi haman kit truying amar ba ngin mamashu ban bu menta namar ba nak jing pentu jakre jogne ka factory ni fly ash ke balawan ra yangi bangi ta subu stok ka haying ru kanula shu bandi namar ba ka jing penyakle jong ni fly ash te ka poin ke basan ke ba nakling jongi ka do ba snorung la bu hangne ba katungkam katungjam
Haba katung jam kumbalong kisem kebal adep katung jam kalong keba itorti hadu kata-kata. Haba katung jam ru kitang syutung kat bamon la tibe kat bamon. Hai ka jingkwa jungi ka dabar shinong ru menta ba katung jam ke de balong keba syai. Haba ngitung ru de balong da ka jingthok keba syai haba ngibe da keba syai namar ba. Haba ka jingsu ka jingtedaru ke de balong keba syai ken hakaba ngitung jam. Dawar ka company ka de banle khoj ya baro ki kun jong kane ka factory pat kade ban ka kularo ya kane ba kide banle ban don kita ki storage ban bread ki jakle baro ba mi ne factory re ka taru ka kular hi banle tang ba kan don hi ka jing bom pat shai na kling jong ki jong ka factory ba namar ba ya kanero ki haban wan kat jong umalik ndai wala ka taru ekle jongi ka doba shnong idang i4 ki ba kide banle ekane but kadoba shnoro kala bu kejing kepat ke factory ba ya kene kimat ki dawak jungi kinde ban poi hak chikan bat malik kada kaling ju malik mishma awan ban ekran makmat bat ngi ya kene kajing dawa ka jungi ngam la ban pedeng yano bawan ban ong ba ande ban chim kejing ba kli na uta unung tre jung u naris goyal ande ngi kwa ba naris goyal wan hi khmat ba kadoba shnang ban keren hi dal jung utrai ya kene kimat jindawa ki jungi train kan te kumba ini sengaw na sordar ya kaba ila pensai na kabanta kini kambaro kijing dawa jung bisnong tingi sengaw ya kaba hakan ngapor ya kaba ni manjur bat ni la manjur hida baro bisnong ya kaba min pentri kam ya kini kam ba company kan le ya kini kam baro bat ni dawaru ba kumbang ila bu hakan kijing tho ba lakum no utrai jong ka company pun urlong ya ne kimat jeng ya kren ke jungi hapo jong ka life husni ka ba ilayo ya ka man bu Pada kitu ki Khubor ngla poi shika bakun tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun.